Nali litfuba lemthandazo ungasaphuthelwa. Hlanganyela nemprofeti Promise Shongwe at the Upper Room of Prayer lokuligumbi lemthandazo. Ekseni ucala nga-6:30 am kuya ku-7:30 am. Nasemini nga-1 pm kuya ku-2 pm njalo ngolwesibili kuya kuLwesihlanu. E-Eagles House Building Office number 10 celeni kwaka-Railway eMbabane. Kuleli gumbi lemkhuleko siphindze sibe nelovisi leteluleko pheceleti counseling sessions. Letichutshwa ngumprofeti Promise Shongwe lojinga beneticu te-psychology. Kubeka sikhala seteluleko noma kuvaka bandi. Shaya noma ushiye umlayeto nga-WhatsApp ku-76 59 1921. Umlayeto ungaphinza uthumele ekhasini lelithi www.prophetpromiseupperroom.org. Impilo yakho siyinaka kamoya nasenyameni. Sengilo litfuba lekondla umphefumulo luhlelweni lwakho Our Timely Word livi lesikhathi. Nemprofeti Promise Shongwe welibandla le-Chosen Generation of Jesus Christ Ministries lelisembabane. Busiseka. Bonge recap. Amen. Namhla siqhubekela phambili bazana inkosi inibusise. Kukhuthatha nje balalele emakhaya ukuthi siyacela niqhubeke nilandzele lipage lelisonto. Nyalo kuthiwa the Upper Room of Prayer. Amen. Siyacela nisilandzele, siyabonga ubufakazi lenisifakela bona. Amen. Siyanikhuthatha ukuthi niqhubeke nisifakele enombolweni yethu 76591921. Amen. Siyabonga kakhulu. Namuhla sikhuluma ngekuthula, peace by all means. Kuthula dikhathi tonke. Peace by all means. Amen. Kuthula dikhathi tonke. Amen. Nasikhuluma ngekuthula ke balalele emakhaya singachaza ngetindlela letinenge letehlukahlukene. Kodwa namuhla ngesidictionary ngidawucala ngikuchaze nje ngesidictionary ukuthi yini kuthula. Amen. Ngesidictionary kuthiwa kuthula, peace is a choice, a posture and a presence we maintain even in the midst of life storms. Amen. Amen. It's a choice, a posture and a presence we maintain even in the midst of life storms. Amen. Kuthiwa kuthula ukhetha. Amen. Ukukhetha nendlela yekutimisa, indlela yekuma, positioning yourself. Ume ngendlela letsite. Amen. Amen. Umele kugcina noma kulula simo thite. Amen. Kuba sesimeni thite usimaintain, atmosphere lethite uyimaintain. Amen. Presence we maintain. That's the part of the explanation concerning peace. Amen. Ukukhetha, understand nje the key word pertaining kuthula sinqumo. Kuthula yinto loyikhethako, sinqumo lo sendako. Kuthula akusiyo into lo entitled to kiyo. Lokusho ukuthi kuthula ngingakubekisa phinze ngisho ngithi kuthula akusiyo into nje. Kuphinze kube ngumuntu. Kukhona umuntu igama lakhe lekuthiwa kuthula. Ligama lakhe ngiJesu Kristu waseNazaretha. Ngifuna ukulayela ukuthi ngisho ukuthini? Nangithi kuthula kungumuntu. Amen. Hallelujah. Stawuyama kakhulu encwadini ya 2 Thessalonians chapter 3 verse 16. Ngolapho la stawuyama khona. Kuthula kungumuntu. Amen. Kungako nale explanation e dictionary it's manje ke kuthula kuyakhethwa. It's a choice. Kumele ukhethe. Nako kumele ukhethe nalomuntu engikhuluma ngaye kumele umkhethe. Amen. Hallelujah. Let us hear what does 2 Thessalonians chapter 3 verse 16 says. Funze kanje nabazalwane. Shangathi inkosi lengumthombo wokuthula inganinika ukuthula ngaso sonke isikhathi ngetindlela tonke. Inkosi ayibe nani nonke. Hallelujah. Amen. Peace by all means. Amen. Kuthula dikhathi tonke. This is Apostle Paul talking to the church in Thessalonica. Amen. He was talking abesamapha enkulumo yakhe. Uthi manje ke shengathi inkosi lengumthombo wekuthula inganika yona dikhathi tonke. Amen. It seems as if kuthula it's an atmosphere yinto ledzinga uyilonze uyigathe udzinga kuba intentional ngayo, udzinga kuhlosa ukuthi kuthula kwami kungangilahlekeli. Akusiyo into longayiyekela nje uthi angawubona ngayo, yinto ledzinga ukuthi uyigathe utilungiselele futhi daily kuhlale uyigcine uyibonile. Hallelujah. Amen. So which means the ngiyalithatha lezingisi. Amen.
Amen. But ngingamcela siphindze lesiswati baba stop in Kwenza the. kanjena. Yes. Shangathi inkosi lengumthombo wokuthula inganinika ukuthula ngaso sonke isikhathi. Amen. What I like on the first part of that scripture, it says, ungumthombo, meaning he's the source of peace. He is the source of peace. Ngumthombo. Ngula konke kuthula originator khona. Ngula konke kuthula kuqhamuka khona. Umbuto ke uthi kuthula, nisho ukuthi kuthula kunemagama lahlukahlukene. Yebo, kwehlukene kuthula. Kunekuthula kwemndeni, kunekuthula kwelive, kunekuthula kwemango. Solo kuthula bese kudetermine the other part ukuthi lokuthula kudzingeke kuyiphi ingcenye yemuntu. Kunekuthula empilweni yemuntu. Hallelujah. Those are still types of kuthula. But today I want to talk about the source of peace, which is Jesus Christ revealed as the source of peace. He is the source of peace. Konke lokuyekuthula lokunema types lokunemagama lesingakho sithi kuthula kwasemsebentini, kuthula kwasekhaya, kuthula kwani. Amen. It all originates, it can't be sustained without Jesus at the center of it. Kuze lokuthula kuphelele kube ngiko, kuze sisho sithi cha lokhu kuthula lokungiko, it's because it has to originate from him. He is peace. He is the source of peace. Now ufuna kuthula lokungakancishiswa, kuthula lokuphelele, you need Jesus Christ in your life. He has to be part of your life. You need to have a relationship with him because the Bible reveals him as the source of peace. Hallelujah. When you read this scripture on 2 Thessalonians chapter 3 verse 16, this manje ke shengathi uNkulunkulu anganipha kuthula. Amen. And ekunipheni kwakhe lokuthula aphindze aniphe yena ayinkosi yekuthula. Amen. I don't know whether you can search for me the English version. Amen. I feel like there is. Yes. Now may the Lord of peace himself Yes. give you peace always in every way. Amen. Now may the Lord of peace. We are talking about peace aside. It is a Lord. Amen. Meaning it is subject to a certain lordship. Amen. But now we are being told in the same scripture that the owner or the Lord over peace, it is himself. Who is himself? It is Jesus Christ. Amen. Now may the Lord of peace himself give you peace always in every way. Amen. Meaning you need to take him as a whole. So that might there be situations and matters that attempts to take your peace. He is present. He is with you. Manje wena na umstoka lo Jesu ngiyabekisa phela maybe anzi siyathi kusethi tolo kuyaye kanje kuyocushwa ngithi wena na uhamba yokucupha lokuthula ngethi kunesimo tsite awuma ngalokho na ubuya kuyokucupha utafuna lo lokunye lokulebuye. So yini vele ungamthathi wonke umlethela empilweni yakho ahlale wonke khona nabe kunesimo lesifuna ukuthula maybe let's say lokuthula lokhu kufuna 5 kilometers of kuthula lenkinga lokiyo idzinga nje kuthula lokuncane. Amen. Uthatha nakulo Jesu lophelele uyahamba usotha lesimo lokiso. Amen. Phindze kuvela lesikhulu phindze simo phindze uyabiyela kuya ngethi na unale nkosi ekuthula bazalwane akusiso simo lesidetermine ukuthi you are insufficient or you are sufficient. You have him. He is in his wholeness. Uphelele and lobukhona bakhe ashorisha ukuthi utawukhona kwenza kulesimo ufocused together kude lokukulimatako nalokunciphako lokusho ukuthi abantu batakubona ugibela tukwesimo bathi hayi utakuwa hayi tawuphela masinyane bakubone uqhubeka ucela lesinye simo siphi lesinye ngilokhona kubonakalisa naNkristu lophelele tukwempilo yami. Amen. Tawuhamba ngesibinzi tukwetimo ungakanyakadiseki. You won't take things personal because people that takes everything personal are people that don't know that there is a Lord of peace which is Jesus Christ whom you have to take the whole of him. Hey, my goodness, we need to take the whole of him. Akuthula lokuphelele lokungakacishiswa kukhona kuthula longanikwa kona sihlobo sikutshela sithi hayi le school fees ngidasibhadala kuthula lokuqhamuke esihlotsheni lo ngeke kuze kusustain kwesikhashana. But lokhu lokungijesu Kristu aphelele kuthula lokuthi noma kungaqhamuka lesinye simo kulokuthula bekakunike kona still you will be enough to cover that situation and sustain you. Hallelujah. Si injongo nesifiso saNkulunkulu bazalwane akusikwa ukuthi nasengcedimeni siye ngekuncipha nangekuphela
lakithi lokumqoka ukuthi sanze sikhule size sifike esigabeni la khona sesimisa kwaJesu uqobo lwakhe sifike ekuphelelisweni kuye sifike ekugcwalisweni ngaye azange abonakala umehluko emkhathini wethu nalo Jesu hallelujah there is an extent where you cannot be tracked over your life la ungeke uzutholakale khona kuwe la ukutholakala khona noma ungahlasekela kusemsebentini noma kusekhaya kumbonja kwaJesu nje kulolonke elihlangosi lempilo yakho nekukhuluma kwakho kuzothile kugcwele livi kugcwele Jesu lophelele ngeke ukhone kwenda njalo udla ugijima udzinga inkosi yekuthula libito layo uJesu Kristu waseNazaretha umdzinga futhi aphelele simthola njani ke aphelele simthola emthandazweni simthola ekudleni livi lakhe simeditate ngayo Joshua chapter 1 verse 8 usilencwadi yemthetho ayingasuke elwimeni lwakho zindla ngayo ebusuku nemini while you do that unekwesaba lobonako in your past which becomes perfected as you meditate and study the word kunekupheleliswa lokuthatha indzawo na utinika isikhathi nelivi laNkulunkulu na utinika isikhathi emthandazweni labanengi bazane bacansi umthandazo wekushinja tindvo ngalesi isikhathi umthandazo awusiwe wekushinja tindvo wekushinja wena your attitude your mentality your mind the way you perceive things because some of us we are so much in ourselves labanengi bethu sigcwele ebungathini ekutheni sifuna tindvo tibe kanjani nethi sibonane nethi sivane kunekwendlula kuloko bazalwane kunalelinye lize ngiva kuthi ngimemetele ngithi chubekelana ekujuleni man kunetindvo letlapha ekujuleni nekubuka tindvo ngendlela ehlukile lekumele ngabe sobuka tindvo ngayo wena kunalokuphethe ecathuta nekuphethe ekhala ngetsibani uthiteni kuwe ukhulume wathini ngapha sesikhathi ekutshelela abanye ukuthi kwenziwa njani nabakhuluma ngapha sesikhathi ekutsale uba isolution ungasabi inkinga sesikhathi sokhalile sekwenele sale wendlulele kuthatheni Jesu njengenkosi yekuthula ungavuswa simo lesitakutshela ukuthi unenkinga noma khwalo ungahambi kahle sale nje uba ngumuntu losahlala agcwele Jesu ngaso sonke isikhathi khona na uhlaseleka noma na uhamba etikhathini etimatima utombonjuka kuphatheke Jesu aphelele angakanciphi amen nanifuna kuva ukuthi besifunza kubani ngo2 Thessalonians chapter 3 verse 16 ndawucela basifunzele kwekugcina bese siyakushiya sikunika lithuba lethi ungasishayela mlaleli kufunza kanjena abazalwane shangathi inkosi lengumthombo yokuthula inganinika ukuthula ngaso sonke isikhathi unekuthula la kunika kona uphinzena ukuthula lokuphelele choose my kettle uthatha lokhu la kunika kona kube kuthula utawuhamba ngako mzalwane utawuhamba kuphela noma uthatha yena njengale nkosi yekuthula soba ishority ekuthini nakuqhamuka simo noma singafuna ukuthula longanani he will give it to you ngiyaye ngithi Jesu ufana nelwandle uNkulunkulu ufana nelwandle kuya ngenkombozo loyiphethe ukuthi umkholwa kanganani nekuthi umbona khona kwendani I decree that God over your life over that situation Jesus the King of glory the King of peace being released over your life. God bless you. Ningashayela bazalwane. Hlanganyela kunye nathi ebandleni leChosen Generation of Jesus Christ njalo ngelisonto kusuka nga10 am ke ku2 pm. Libandla lise Hilltop ngemva kwe-waiting room yasemhlambanyathi. Kuva kabandi vakashela likhazi lethu kaFacebook Chosen Generation of Jesus Christ. Asihlanganyele kanye ehlelweni ngemsombuluko lodako ngesikhathi lesifanako. Hlala ubusisekile.